ôi hi với đặt làm giật à tìm ai ăn khu hồn new sel to suri amoi khóc mày hi tu là hiền Baptist Center folk là cái món này cả helai muốn là hiền với là hiền in motor du đeo pani Kia motor Seltos le Clavis EV khu Honda program kan mang don ani với là hiền in Kia tiền motor thara non ne tu ri phurom khop maya anni hi Mizoram apo an market share aron zau tan khop maya tu là hiền motor sang chuang an thal der to kum re lo te chungin ai zola pa a thing tlang lam te pon yang chu an motor that ji an kha chianga tu là hiền an lei chho ur me ka ni chu phải là hiền an motor do om tak a thar tlang jam na kun kan mang ho le do na uluk takin mi lo thir sang don nia an nuam do tlang jam am hun tur kan thleng to ti hiền helai mun ma hiền nuam khop maya thil ti ho nan thil ti khom nan nuam lu tuk mai kha nia bapti so mun ani với là hiền zai thiam bi zeti ten zai do na tin khu hon na hi Karen Clavis EV hi engineer Arnal Ramboya director transport department in among aron nayanga tin new sel to si PC la du thanga MPS in aron khu hong thung don ani hey kal tur te po aron kal sap to chan chin bumi te zai thiam te kim le don khom mai voi chu uluk tak khamel thir sak ula in motor du zong ani nge ni lo ti te kha chik takin in lo thir don nia anh tu pa po hey se puya kan hua anh hi MMA lama hianin aron lu chho mai the hey tu lai chu practice nei thakop maya MMA star aron pui don abula hey BZT lo thleng to azai kan ngai thadona voila phurom khop mai char hai kan boss te kan bula thua da zars sate da tluang sate thadone helama hian Info bikes car lampang an lo tin tu to bok he an in aron thok rip don khop mai pu mo te ngai lom te min soi sak lenga ani hi info bikes info car kan thret kha motor chan chin ria an tia a chan chin hi mo ya ni motor doctor khai kan kim he ta lo sa te lo ma chuan hei pu bon te channel te hi info bikes la em ngai lo po hom theya alo mu fu lau kha choni in lo subscribe vek don ya sar zo enga he sar diga ani hi chanchin bua lo je khau thin kan ya kan editor thin ania voina hian atin duam don hle mai he rem ruata te pon lo kala purem ruata torbom LPS lamte ti han chi thang lo kala he la hian ka tho pui hlui ho sar mun ate sar bi cho te kalin mule dia mai hela hian mal so ba photography te jok thin khania samalo tan to he ati tuak ve mun le sar cho dia te anuam do ne ani hi sar te ya ani LBS anal khop mai kho chaka ta ron sin tha mo vot zong mek ang khop mai anal khop mai program te kan tran do na ga he kan share thewangin vo ina hian new Kia Seltos and Karen Clavis electric vehicles unveiling na event ani nei kan kal thakop maya amun taka program te kan tran thei do na lo mok tak se tani hei kan lo sha danin ka bula hianin car moi tak mai pania oma pakhat phei hi chu electric vehicles LBS Kia bi ka chwa Mizoram ron thleng ma saber ani a hei vo ina khu hon ta kan nei thei do na anga le oma ke ma mi ma tak po hian ka mu chak to ani khovel chak kang je la te petrol mang lo the ang ber pollution siam lo the ang ber ti te sarkar lampang te po hian ma na sa ma chu ti ang kara chuan petrol mang lo chi lir thei te aron chuak tam je la hei tu na po Kia chuan in electric vehicles thatak mai ron siam chua ka voina akhu honna host tu kan ni thei tur po hi kalom tak se tani program kan tan do na nga tura hun serin bul kan tan nga hun ser min man sak turin Ricky Varte kan general manager ilo soma hian kan hena chang khata chang thum chirange pathian zu kan in hum na le kan sakna mangan lai tan pui var tu lai rengani chu wangin dei lum hi lo dang lamin tlang te hi tui
chung đây in sun ma se la ka lau Say lo that electric vehicles ko hon na hi kan nei masa anga hei hi Karen Clavis electric vehicles ti ani a min khu hon sak tu tur hi kan so manga ti chuan in LBS Kia Tangkhan Sa Joseph kha ron chhuak bok sela khu hon na hun man dan tur tang pu hi kan soi masa anga khu hon na kan nei masa anga chumi zo a chuan in min khu hon sak tu te hi LBS Kia Tangin lom tu soi na thil pek kan in hlan masa anga chumi zo a chuan a khu hon tur khan thu soi na hun anei don ani ti chuan chumi zo a chuan New Seltos tlang zar na hun hi kan nei vel anga Karen Clavis hi electric vehicles hi engineer Puala Ramoya Director Transport Department in Min Khu Hon Sakanga ti chuan New Seltos hi pusi la du thanga MPS in min khu hon sak don bok ani ti chuan khongai takin kan electric vehicles masaber min khu hon sak tu tur khalo chok se engineer Puala Ramoya ani a ani hi tuna hian Transport Department a Director ni lai mek ani a kut vek ni lo lo te a Karen Clavis electrical vehicle moi takasia chu mizo mi buiten du an le ti turin voini ya ka khu honge amoi he mai family hi transport department ne hian tho na thatak kan neya har sapna an neila mi hi anon tran pui zum zela hei kan ria tangin sarkar sumte har sa a chutiang chuni wangin department a two wheeler te min pe a tuna po hian kan enforcement staff te ho hak tu ti sa te le an gear dang te min sponsor turin man lame boka chung te ni awang chuan kan lo me mani hi kha kan soi duwa tin chu mai ba ka chuan hei ke ni chu in ria tangin transport department tele vehicle dealers chu eng lai po in nereng kan nia an ni hi hetia an family and business sang a hian fakan lo emema complain te po hi atle mani achana chu company chen khat chu a sales a ringot an buaya chu tiang ani lai chuan an ni chu a sales mai pi lam pa after sales service a hian an tha em maya chung chu ni wangin complain lovin an customer te an lo mem theizel hi an van nei lein ka ria hemi kong a hianin fakla kan nin ka ria kan fak duwa tin pakhat le kan soi duwa chu kan ria thewangin sam ni som pakwa jangin Ministry of Road Transport and Highway ti dan thar aron neya dealers point registration kan kalpuya tun ma a motor leitu ten ami mal anga DTO office registration anon boi pui thin te high security registration plate anon boi pui thin te smart card anon boi pui thin te khani to lovin company in dealers point registration kan introduce nuwa chuan an boi pui ve ka ngaya chunga po chuan an ni hi fak an loe mema chu diam te ni wang chuan nge fakta te kan faktur nia ka ngayan customer te an chungan lo mem thina tin chu mai ba ka chuan department anga hetiang anga chu diang khatiang ti tur kan an tiang chiang po in nereng kan nia wangin ati lo tling masa tu ni thei zat te hi alomom lein ka ria chunga te chuan lom thu kan soi du ani Clavis tar te hi chu han thuak chho vela ti kha ka ngai to chho te ni o pute te tu na chuan hei ka chak lam panga mi hi New Seltos ni a hei ro hi chu electric vehicles ni lo thunga tu na khu hon na hun kan nei vele thung do na nga khonga yin min khu hon sak turin pusila du khanga MPS lo chuak se LBS Kia Tangkhan pute te kha lo chuak box se la
India hian hei New South Wales ka har chutak mai hi long takin tu nge kan lo me ti khan pute te khan lom tu soina khan min han pek sak vele hal sela tak te hi LBS na mina tam takan no sha te na le le tu akhal tu tu te po ina tlon taka no khal te na nu sak na kana ne kado nam lo na sa soi tu tamang rang sia dar ka thum vel chu soi mai theya soi lo mai thei boka masain New South Wales changchen Hitler kan soi ma support anga chumi nuwa Clavis EV lama kan pheyang Seltos kia Seltos hi kum sang di le som bakwa August ti som di pati khan India rama launch ania Kia motor min anon mersiat na le Kia mingcher tu India ramania Mizoram po Kia po ka chong kan hum sakber ani ome min Kia kan di chonin Seltos kha kan phel riat pa sakber ani yang chuan kum sang ni som di pathum July khan facelifted ania facelifted kan di chonin atmel ten ron ti champang pheta ron ti danglam pheta chuan a next generation tharber second generation anti chu January ni 2026 tun kum January ni khan launch anita chu koina helaya an khu hon hi anita ani second generation Seltos hian in ahma mi ten en khang danglam na lian tak aneya ahmel le achung te na satakin anon ti danglam ma se chu aya adanglam na lian ber chu platform thar anon manga K3 platform anti a platform kan ti jonin ei motor hi ten a dingbur maya a ke te a engine te a invo na zongzong a nuai tam tam chassis kan tianga ma se chassis kan an ti chonin G pa te chon a hnuai a thir he tia kal tlang oma chunga a body khain hung le ta ain chuang le ta kha tiang ni lawin he chu monocoque chassis an tia hnuai le chung hi an zom veka chumi a platform chu a thar hlak anon mangta ni chu tianga platform thar anon manta ka chonin thil tam tak ron dang lama omta ama saberin safety a ma aina satakin tunami hi
aron that belt dona safety features tam tak aron ken belt in suit ni china khanin accident chungchang te po kan ngai thla kha tinga khanin engmo to sol kan to in suit bur po khan achunga mi te kan himle zo zok nan ama abodi a hianin crumple zone an tia mi kan va suta thil motong ne kan in suit khanin a force lo la tu tur han soi mai ol sam lai big te kha anon siam bela chuan achunga force aron kal lo na chunga chuang te kan him jok theina chu tiang te chu aron keng tel thara chuan features tam tak electronic features kan ti thil neu achunga chuang te nom sak enge an nom theina tur jok le thil chang kang jok aron thum thar ania technology thar tam takin chu ba ka chuanin han en maya danglam na chu a motor hi achu ma sa ai khanin 95 mm in a sei zoka chuan 30 mm in a lai shet boka aron seina tamzo ki wheelbase kan ti a ke ma le ke nung in car hi wheelbase kan ti a ke ma in layer ana le a ke nung in layer ana in car hi a ma mi ai khanin 80 mm in a sei ta shet maya chumi omzia chu min aron kentel chu ti jok teng a nunga chuang tan space atam dona ke kha ke dana tur kha mun ol atam jok dona ni chuan chu ba ka chuanin a mel hi aron ti danglam na sa hle a grill kan ti a headlight in car te headlight pon on ti danglam veka bumper te danglam veka a tung bumper zong te danglam a khang tiang zong ba ka aron danglam na hi tam do helai ka soi vek don chuanin a reli tuk dona china ka soi tong khan da ka thum do soi turum don ma se poimo kan ti zuat tlem te chau karon khai chu dona ta hianin chung ba ka chuanin a bumper thara hianin LED fog lamp thar aron kenga motor train khathian cornering light aron kenga ni kong koi kan nga ta velam zong dinglam zong kan an her khan dinglam zonga a bumper toy hen light on eng theyom ta ve zong kan her chuanin ve zong in velam a khan toilam aron eng theyom ta kha corner kan kaldona kong koi kan kaldona kan her zong piang khan ting light kha aron eng zeu thin ta a thaviwa amaro chu eng dang om mi alawa chuanin cornering light hi aron eng thut maya khanin mi chak lo tan chuanin mitte podi khamve theida ta hi chuanin fog lamp thatak mai aron kenga atnoya hianin cornering light in aron chun angchi angle heti lai blind spot kan ti mai a bumper sir a headlight pi lampang kan mu har deuh lai angchin kha aron en headlight chon ti hian en ta khami ba kha helai sir kha aron eng tapuk maya chu chuanin kong eng min puitu omlo na street light omlo na te khanin kong hu ti osam em kha tha kan ti khop maya ke ni chuan chu ba ka asir a fender kan ti akke ma chung te atnung ke chung lampang te hi anon ti por lian deuh leka a mel hi aron thak ta viewa ma mi ai khana lang sek ta view mayam chuan a wheel arch kan ti akke chung lama akke chung chia a body a plastic alcohol hi tun ma chuanin matte finish ani thina tuna hi chuanin a class sang hawa hianin anon ti tleveka he hian a motor mel hi ro thak dang lam na sa hlea motor hi a look sa hianin ti changkang le zolani a class ni ama chuanin matte color finish khalani thota chuan wheel rim design thar moi tak class sang hawa aron keng boka a kong khar hon na hi hei hanen wala a bet vek maya a remote in pai chuanin a bul hnain vakal khanin osam takatia po hon thein turin aronin ka aron kau trial mai ni a pon tur kha tiang kha proximity sensor omantit ta tunlai motor train kha chuan in aron kenga changkang le zuata ni changkan na tam tak aron kenji nga khang kha aron kengtela chuanin ahnung da thalang sira sonin da thalang te omle ta so design danglam deuh leka chu chuan nu asi zong en hian a motor mela ti danglama chuan nunga hian spoiler lian tak aron kenga a spoiler chunga hianin ahnung wiper hi ain thuk ruvekta nung wiper hi lam to mi alawa chu a changkang view ni aron vai don chi khanin wiper kha langa wiper hetia langsa tu tang kha om to lawa chuanin ahnung a backlight zong te ahnung bonnet te a tailgate te le ahnung bumper te poi ti danglam vekania abung ro phurna kan ti mai thin a boot space an tia sa prong tak chuan hei hi a model masa ai khanaron lian theta model masa kha liter an te thina hei hi 433 liters leng ania model masa tuna athar ber hi 447 liters bungra phurna om ta zau khop mai na kia en chinanga han hon khan a ko phei hung maya chon ahnung seat kha 60-40 split an tia ahnung seat pakhat zo kha ati thluk thea khami ti thluk phei chonin bungra lian tham tak ada thei don ani chuan
adang lam na hi a mel etia po na tang han en ai ma hianin a chung lama hian adang lam na sa hei tu lai a chuanin India rama hian motor anin tlan siak na ber chu a chunga thil changkang le a chung mawi hi ania chutianga chuanin kia hi pasruai tu zinga mi an nia tuna Seltos har pei hi chu nakin en enanga a chung han en hianin anon chei bol dan le anon ti dang lam dan a hi trong moi lo ni lo zela vai de waron ti chuai si lovin a changkang tok chi na chung hi non ti dang lama chu chu ke ni pon thak ati khop maya ambient light an tia chunga hianin light etia calculate value oma kha kha rong chi sang sang primary color chu paru vel om ta ma se spectrum than tur om ta rong in chi pol te pona than thei ta rong chi som ru pali velin hemi ambient light hi thla kul theya rong in sia jong jong ang kha chu ti chu thei vekam sangkang takani chuan 12.3 inch touch screen pahni ania touch screen ania tla hian infotainment screen khatiang tia chi kha dashboard aina khaltu tan en tur om boka chumi pahni in kara chonin 5 inch screen om le bok ta touch screen tho tun lai hianin etiang ang screen pathum nei hi anin ti movie a screen pathum chu nei ni amaro chu screen pathum dana kha 12.3 inch pahni le 5 inch pakhata ni chu tia nei tlar pheita chuan thakan ti deuh chu tun lai motor tam tak hi hemi a screen a hianin thil antenna AC on don ten khatiang khan vak khoyanga thin ta ni ma se a khal tu tan tlan line i motor kan khal than lo ni phei chon engber khange tia tia zon kual kha abui thak em maya in zir chok vio nga thina heta hi chuanin a touch screen a khan thil tam tak ti thei om ma se a hnuai a hianin permanent hetia me a enge screen vak khoi ngai lo ta screen vak khoi ngai lo wa hetia me chho thei ang kha a function in ang thosi AC on na te la thil chi sang sang kha a hnuai a khan khoi tur om ta kan bai ha sa to ni chon kha khatia me mai thei ani ta heta a touch screen atanga in zon kul ngai lo in kha kha a driver tan a tha khop maya chuanin wireless Android Auto CarPlay ti te hi ama kha chonin wireless lawa a model ma sa kha chon motor changkang deuh sia khan wire connect chu tangai tun ai chon wireless vector ni chuanin 360 degree camera class sang ho chon changkang tak mai aron kenga chuan software changkang lu tukin he motor hi thuma nia chu chu OTN tia on the air mo over the air ten te chan chonin a software kha upgrade ngai ani chuanin update tur thar om chuanin mania service station adeva kalava update ti ngai lo khan boro ka amain aroin update mai don ani automatic in chu chu thakop maya chuanin thil tha kan ti le de mai pakha chu back gear reverse ada hianin antenna rear view mirror hi hetia i khal dan pa ngaya i adjust ka chuanin back don khan en lo rem vak lo theya back gear i select chi khanin a hnung a reverse a side glass kan ti jok teng a side glass hi back dona en rem thei tu rang ber khan automatic in aronin adjust nga the he hi ke ni dan chon changkai vi dona a chan chu back back ngai huna tam em em a motor lian to box sia chu wang zon heti side glass va adjust that ngai lo khan reverse is select chi khanin a hnung side glass ka aronin herrem thei don ni thakop mai steering hi telescopic le tilt adjustable ania chumi omje chu itak samilin asan zong le atnai zong kha poro rem thei vek ani a class sang hawa hianin traction control le drive mode hi steering wheel atanga control mai theinia traction control kan ti chonin kong na la te kanan kalta khalthiam vak lo chon accelerator kan rap vak ta ke in phiat ta pur ta ni kha kha a in phia pur lo nan a tok chi in power kha ron kat tu computer a control tu omta khami kha mi then kha chonin khatiaron kat zuk ka kha ka du loe te inti khal thiam de tan jan a off theita traction control kha a model hun a model luya le a class ni ma chon heta noi changa off angai hemi model ang chi a class sang hawa chon GT line a da chon steering wheel chang khan osam taka ti me mai the nia chon drive mode aneya sport eco normal tlan chak du deuh tan han pe zeu khan full power ram pe choka tlan chak du vak lo tan smooth deuh ka du chuan normal lamo economy mode khatiang khan ti theita ni khami a drive mode thak na kha steering wheel a khanin me je thei osam takin khalpain a class em a chuan in drive mode an nei lo thung heta hi chuan helai no da chu hi chuan han tiang drive mode kha om veka chuan a khal tu tan le a ma passenger tan a seat hi ventilated seat an ti AC kan on khan a seat toy tang khanin borok vot kha aron chem chho thei veka o khovota te jong borok lum te po ning chu
changkang lutuk tak mai ti khan ron siam boka chuan welcome gesture an tia a driver seat hian in memory ania antinan kan thut nei du zong te a san zong te kha I motorized vek ania electronic in adjust hei vek ania kan pen zung zung ta du ang chi khan set thei ta kha kan thriat reng tir thei ta ni kan memorize tir thei ta kan memorize tir to chuanin motor train kan chuaka kan lu le don khan nai bichil deuh te kan set chuanin zulu le kha harta welcome gesture an ti chu kong khar kan hon rol khanin a driver seat ti nung thiang berin lu ol sam thiang berin alo tol nung ta automatic in chuan kan an thulu chia kha a hma kan du dan ang chia kan set na khanin motor kha automatic in ron tol zel zela a san zong le a nai zong khati khan kan du dan chia hma kan lo memorize ti to ang khan aron in da le le theita ni changka khop mai ni china ka soi to angin platform thar hian changka na tam tak aron keng to kan ti kha chuanin panoramic sun view an ti sunroof an ti a sunroof pangai aya lian deuh lek moi nai le changkang zok aron kenga chuan HP kar Bose sound system thapang ai view chuanin chuba ka chuanin a chunga hianin a hnunga hianin headrest pathum oma motor train khata hianin alaya thuthi anuam lo le thina changkang view sin alaya thu hi passenger alaya thu tan hin kan kham thu ma lungha na te om ve lo thin ta hi chuanin lungha an tur pathum oma chuan a hnung seat a thu te tan a hnung seat a thu tan ati on theibok a hnung seat ka kha changkang le view bok ani chuan danglam na tam view a amaro chu la danglam lo chu a model ma sa ne na a line tron chu engine hi nia engine hi chi thum oma 1.5 liter anti chuan 1500 cc anga khai khom turbo lo a oma chuan 1.5 liter tho turbo a oma chuan 1.5 liter tho turbo diesel a om bok ani engine chi thum than turoma gearbox po chek sang than turoma hi hemi seltos thar hi chi somli paruk vel a oma chu wa chuanin chu rong kenga chu na keng lawati kan soi don chuanin a reilu tuk dona in thria chian du chuanin helaya showroom na thok te kha zo chian mai thei ani lo chuanin kan soi reilu tuk don chuan safety lama po na satakin ma aron sona airbag paruk aron kenga chuan ake zong a hianin disc brake aron hmang veka motor tamzo ka chuanin changkang deuh pon an hnunga drum brake amang tu thin ta hi chuanin disc brake vek aron hmang ani ti chuanin adas level 2 aron kenga hi advanced driver assistance an tia tunlai motor tamzo khi chu ama hianin khal thei trep to antina kongpuya kanan tlanta kan khal dan accelerator kan pek dan zong te a brake kan rangun zong te kha computer in lo chin che vekani khami ang ni lo lu to ka engma enge kan lo mutlu pala accelerator te kan lo rak mi lo ni chonin aron shrek hal vat maya motor khan steering kha aron thing aron khur du duram aron thing khar thinta chonei tunla jon kong te kan nei thatoa lane marking an tia alaya avarin ronga in rin ta ni khami kha ma ni leina kan kal theina turin ti kan kalta ikal na lam lo tur alein ni lo zo ka ale lam zong motor vak kal na tur ang zonga iwa pen chuanin steering wheel hi aron kat pui zeu chenga ta chuanin namma leina ile le thein tur khating ang zong changkang lu to kha level 2 aron kenga ni level 1 ni level 2 chuan ni china on the air update om thei kha nakina update om huna level 2 plus a amain ain update thei don ni asan pa wa update ngai lo khan chuti ang vel chu nia changkang khop maya ka soi to angin helaya thil zong ka soi chuanin a reilu tuk dona he motor hi 1.5 turbo lo zok so lai mi so kan review to video kan shoot fel vek to zanina hianin Infobikes Cars YouTube channel la a review kha kan chu hal thei dona chu endu ta chon en hal thei dona ni helaya thuilu tuk kan soi ngai lo khan chuan atop nan thra kan ti na point klem kan khai kho manga seltos ma sa kha chu thalai hlotling thar te business na ma te hlotling thar poisa ron nei thar de lekta na tromoi lo ni lo se design de lek ania amaro chu tu na platform thar new seltos hi chu family oriented de lekin anon her dang lama chung ko ta na tangkai thei turin chu wa chonin a chung te le a hnung te khati ang zong a chunga changka na tam tak kha e family ta na man tangkai thei turin anon siam kha kha thra kan ti khop mai chuan chu ba ka chuanin K3 platform anti hianin aron kentel pakhata nei chu
suspension system hi a geometry non thak veka a suspension unit trim suspension kan ti chu shock absorber kan ti mai chu kha anon thak veka a Seltos model masa kha thavio amara chu kong khwarte han chil na deu khan Seltos nei changchen ringa ri de bob chang kha omve thina heta hi chunin khang song kha company nan sheve rana anon ti dang lam veka kong ko ya po ahma aya then na salo tu le achunga chuan duam tu zokin platform thara hen anon siam thata a chon chu ba ka chunin nakin loka I hei kia hian in sina han hei electric hei full electric ania engine pa ngai nei lo electric power mang ta panita hybrid an ti ang chi kien an lan nei lo hybrid kan ti chuanin engine pa ngai nei tho ma se battery power in aron pui thei ang chi ka ti ang kha kia hian an nei lo amaro chu Seltos Thar K3 platform hi hybrid pang thei tura siam ania an soi rup dan deu chon 2027 kum top lam vela chon ki hian in Seltos hybrid anon ti chok don an tia chutiang ani chonin petrol le battery mong ang chi kha anon ti chok don a hemi platform hang hian thil dang lam thil nas taka ti dang lam ngai lo khan tu na mi ang hi anon upgrade mai don ta ni chu platform tharin aron kenan nia chon tha kan ti ber ta ka chu hetiang khopa chang ka na ron keng bel thar le thil anon thuam thar hi a class tina khanin cheng sing thum vel bak ayatamin ato bel lo a model masa khan chu tha kan di khop mai kia hi fakom kan ti chuan kha ngoro chu ma chonin aman hi tlem kan soyang na kina anon soi tho ka ringa Seltos si chi somli paruvel om ka ti ha atlom ber hi hi showroom price ex showroom price no sorry hi on road price kan on road kan ti chonin registration le insurance zong ti fel to nuwa Seltos Thar tlom ber chu nuai som pali singkwa sanga le cheng som kwa pali man ania chuan atober chu nuai som ni pathum le cheng zanga cheng nuai som ni pathum cheng sanga za som nga pasari chu atober ani Seltos over aman hi ain thau khop mai somli paruglai variant oma khami kara khan a in thau na kha tam chholu tuk dona chuan in hria chen du chuan in kia lampang zo chian thei an niang khoi nge chu oma khoi nge omlo heti hi kengte lem ti kha a full detail an hria du chuan helama he kan phei tonga elai kan car mu hi Kia Carens Clavis electric vehicle kan tia Carens si MVP anti ve thunga multi purpose vehicle minga tang chon engang motor nge ni a hriat reng maya thil chi sang man thei abik takin family tana nuam sataka thui tak jin theina tur ang chi aron design ania chuan chu February som panga sangni somni pani khan India rama launch ania chuan Kia hian Carens Clavis tlema changkang chi a mel te pon ron thuam tha a chung te po a ma ai changkang zokin tin nichina helaya driver assistance software changkang lutuk adas kan tiang chi kha khatiang level 2 king chi kha anon siam le chu Carens Clavis antia chu main somni pathum sangni somni panga khanin an launch a chuan tuna hianin helaya electric vehicle hi Kia Carens Clavis apo achang kang zok chi chuan battery power mang chu July ni som panga sang ni som ni panga khan launch to ania ma se ta hianin kan huve theita chawani Mizoram chon chu hei hi full electric car ania Kia hianin electric car dang anei nu to a electric car pathumna ania hei Kia ka tan chon ma se adang ho kha chu Mizoram kan lam huve ngai lo man to tak noi som man chunglam pang te po an siama Kia hian chuan 7 seater electric car Kia in asiam masak berani hei a thakop maya a mel le a pian mang le a kete le thil chi sang kha Carens petrol le diesel pang khang nen khan ai man trom feka chu wa chon khalama kha chon takal thui lu tuk lawang amai ro chu battery mang ani ve thung ta ni chuti ni ro chonin engma ron ti danglam loin ron chotok big ringot lawa a ma ten ron ti danglama headlight board le a DRL ti te chirang ron ti danglama hei a ma helaya thil bial deu pup om Clavis EV ti injena chungami hei hon chuan a charger bu na ni a hei battery charge na ni chuan a noya hianin hemi Clavis EV ti injena noi hian slot a oma so a in hong theya battery manga nia a battery a sat deu hlek khan kan tlan lai reng khan automatic in
computer in aron control veka kha battery sa deu anga ngai chuanin aron honga a in chem lai ta automatic in chu ba ka chak deu atlan thei tura siamani nakina a performance chung chang ka hi ka sayenga indin phak ba aina tlan chak theyang chu wa chuanin chak deu han tlan khanin I athen lo nan khami ma ain hon khanin metal rota lo pot bet khap don ta ni thimangin chu changkang khop maya chu tiang khopa changkang chu ania he motor hi tire hi 17 inch 215 by 55 16 inch aron manga chon tire hi abbi ka siamani electric ho man tura siamania low rolling resistance antia alir du big turin anon manga anon siama chuan chu ba ka chuanin a grip pot haviwa battery lian tham tak mai aron kenga chuti chung chuanin a ground clearance kan ti a hnuai a khan san zong hi 200 mm lai ground clearance ala neya a hnuai hi tai har view bokani chuan a hnunga hianin a hnunga thu te tan alai heti rom pong ulang kha aum velowa a floor hi a phek veka a hnunga chuang alai chuang tan a zia view ani chuanin screen pahni anei ve 12.25 inch hei hi pakhati touch screen ania changkang view amaro chu hetiang te ang hi chonin hetlai mi hi chu achung hi chutil tukin anron cheibol turu lo a thatok view a hnunga hianin thilpuna lian taka oma amaro chu battery a omtel wangin a spare tire hi a hnuaya om thung kha I nakina spare tire kha kan lo zong vak ve theya a hnuaya hian om dei ni spare tire kha chuan helai bora hianin gear a hran pa hetia shift ngai khani talota a gear kan ti mai a right mode a drive mode le ti ho zo ka helama hianin wiper control na ang chi khan a om phei ta vek ta hela hi a chung ta vek ta ni nakina a chung in hong en menga chuwang chuanin a zaw me ma hela hi thil da na tam ta ka oma no da na ti te a engoni thil chi sang phone charger phei chu anon kia bang te hianin phone hi kan charge war view thin ni tun ni phone charger chi sang wireless charging ti te a port chi sang anon da chok mai a chon a hnunga chuang tan po phone charger tam taka om a thu thlenga so na sira so nin phone charge na tur big a om le ta wire han bilun na mai chuan dokan te the chu thei a hnunga chuang ten kalpa na an tho theinan khating kha om bokani chuan he motor hi a performance claim kan soyanga mani kha ka khalchok to a he po hi video kan da chok thoi tura ngai taila 45% charge vel omin Kia showroom attrain kan chua puya kan tlan thlap wanga ngor kan tlan thlap pain Dakar khaddon traffic jam kan tanga zembo ka son kong an lo siama kan tan chung zong khan AC kan on char ani chuan kan khal chung zong hen AC vi khan ma kan off lo wa AC pang char kan khala tui riela kan tlan tha tui riela top speed run kan an neya motor tlem na atlan chak ve thei te reng em ti kan ena rin ai lo tlan chak thei khop maya za som thum akai chho kha chu kan in man ma khana lo kai chho dera za som rup te hol phei pu mayam motor hi lian viwa arit boka chuti chung chuanin tlan chak thei view ni chuan khatianga top speed run kan nei zo nu khan sellinga kan chho pui ta kong pui pa nga ya kan tlana a power hi electric ho hi zo apo dan hi adang lam khop maya he motor a chuanin chuti za horsepower chu chumi rpm a chuanin a pe chuak ta kan ti thinta technical deuh chuanin soi thui du angai ta khami omji chu entinan 171 horsepower a pe chuak ta kha motor a chuan ni ta sang chuanin 3500 rpm a pe chuak lo ti taila 3500 kha a engine speed ani ta kha engine speed in athen ma chu 171 horsepower kha a pe chuak mi lo tina ni ta ni battery mang hawa ve thung chuanin heti accelerator kan ra rual deuh tho khanin a full power ang deuh tho kha aron chuak ngal maya chuwang chuan kong pui pa ngai an khal khanin ra le khan atlan dok ngal pur maya motor lian pui ania ma se motor enge sports car ang deuh an ngai tam tak hianin kong pui pa ngai chuan a phadon lo tlan chak a tha ti na lam ni lovin atlan du hle ni somriat za chu olsam takin kan hriat lo line kai zung maya chuwang chuanin motor chak tak ania a khaltu te tan po film khurve deuh chu ngai mai the mo right mode chi sang ania economy mode ta po khan kong koi tanga tlema ti pai kan khala kan an ra na dewa ake kha lain phiat pop thei maya chuwang chuanin a battery power kha aturu leya battery pani mangin anon siama he motor hi
pakhat zawk hi 42 kilowatt hour battery manga tuna helaya demo turan on dai a battery lian zawk 51.4 kilowatt hour battery arom manga chuanin phaya ideal condition anti atha thei ang pera ante in full charge in kilometer zali somkwa tlan thei tur anga ngai ni ma se kan tlan na khan china ha kan soyenga 45% web charge amin kan chuaka tuiriela kan tlana selling kan kala kan holea mung chang tukin kan tlan lo traffic jam kan tan chung zong in AC kan on cha kan khan chung zong khan AC kan off lo trim chu ta jong kan ho in 20% ala oma amang hek vok lo le maya i top speed run khan nei lo phei lang chon in 10% ai tam kan pang nge mo ka tia top speed run a khana he ve de le ka chu tianga ni chonin company an claim danin zali som kwa tha theyang bera tlan thei ni chonin a chhabera zathum atanga zathum somnga hi chu atlan thei ka ringa zoram konga hianin longrana ahman ta kang em ti kha zona tam tak omdona electrica hi chonin scootera tep ei kan hutam to range anxiety yan ti thina ta thleng man lo menga ti ringoti hlau thon na hi aron king tele electric vehicle zong hian claim jon la rong king tel ve de tho ta po hian ma se za thum atanga za thum somnga chu i akal thei zan donin ka ria lung lezin na chon tlak view dona a charge rei chunga hi nakina kia lampangin anon soi tura ngai la ina hetia han plug lu top khanin charger rong king thawa a down ve ka tanga full charge tu chonin daka som pathum atanga som panga vel ngai me thea amaro chu ti ang lo dewa charge an te po chu om nin alanga chu nakina kia lampangin anon soi fel tura anon soi fia tura ngai la chuan safety lama han lu chove tai la airbag paruk arong kenga hetami ang tho hianin tlan chak thei viawa chu wang chom brake po thadeu anei ngai avai na ke zonga hand disc brake vek aron hang boka chuan ADAS level 2 safety mirong khalpui theitu ADAS level 2 hian aron ken zong i kan soidon chon arei lu duk dona entinan kan mami te kha lo ding thu ta se a brake i tlopan lopon amain automatic in aron brake thei ni chuan mami le hnunga mi te miron hnai lu tu khan tre taron te aron ria warning mirong pe ADAS level 2 pei chonin bong le motor ta kha sang thei ni mo chu wang chonin a computer hi chang kang to chu tiang khopa chang kang chu ani a hei hi aman na kan lu tonga a klomber hi clavis EV klomber hi noi som ni singkhat sangli za sari somli pakwa ania e chi linge chinga mani omta atober hi noi som ni pasari le sanga sompo pali chu on road price ani on road kan ti chon ni china ka soito ang khan registration le insurance zong ti felvek to nuwa chuan khaba kha chu nakina ki lamin soifia na anon nei don thawa zona in nei chonin in zo theyang kha ka sai thei tong ni se ka lo me tuna electric vehicle zok current clavis EV zok hi claim kan belanga tuna han atul turang zong chu kan ngai thadwa poimo zong chu kan ngai thafel vek to e current clavis EV hi ni soito ang khanin ni china asoyang khanin engine nei version kha chuak to ama sain internal combustion engine nei kha IC ho kha khatiang ang chi kha chuak to voinia electric vehicle electric version kan hulea electric vehicle a jonin a battery kha poimo berani maya chutila ya jonin kan bel du zo ka chu soitur tam tak phei chu om to chuang lovina om to chuang lova electric vehicle kan ti te kan smartphone te kan tablet te tin laptop te le khang device sang kha ning chu khang zong rechargeable battery reng battery kan han mang daw na karena kan va via kan charge on le chi khati ang rechargeable battery reng hi a enkol dan in ang veka electric vehicle ni ta ka wang khanin thil har sa le boi thla kha pakhat ma om lo ti kha e kan sheda hang kalau kan sheda ta na poimo ka tia chu kan soi duwa om zia chuanin battery hi enkol dan hi rechargeable battery enkol dan hi a in ang veka kan phone po ni se electric vehicle po hi ni se a in ang chi ni entirna na charger ron choma nei ta ni o chumi mai ka soi thui mai ama hian ni ching hanin an soi thawa level 1 2 le 3 charge na chi sang om do na level 1 a khanin AC charger ania chuta chumi mang chuanin khami battery pack kha 42 kilowatt hour le 51.4 kilowatt hour kha oma standard range le extended range oma khami kha aniam jok le sang jok ti khan soi mai tai la chuan aniam jok kha level 1 AC charger mang khanin darkar som pathum charge nan 10% to 100% charge nan
darkar som pathum manangaya ti chuan asang zo ka khan 10% to 100% ni tur khanin darkar som panga ngai ve thunga ti chuan level 2 AC fast charger oma khata khanin aniam zok charge nan 10% to 100% charge nan darkar li atanga darkar li yangaya ti chuan asang zo ka khanin 10% to 100% turin darkar li le minute som li panga ngaya ti chuan level 3 DC fast charger kha om ve thunga chumia ero chuanin 10% to 80% kha minute som thum bakwa a full a thleng ve thei ve ve ni a pahni ni khan battery pack pahni aniam zok le sang zok kan ti wang han pakhat zok kha a chhia pakhat zok a thaviu ti na ni chuang lo dia a battery pack kan soi than na khan mai ta se o hei hi voira tlang zar a timba yang khu hon new sel to suri amoi kho mai hei adum lam pak ya tilang ve lo nga anal tla thei hi chuan aman kha an soi thuak to ni sin khanin cheng nuai som pathum chau atanga in tran ania nuai som ni chau tlengin ti khan adu tan kia showroom a tengai ven theia tin almani pon ko theia test drive te pon ei vek thei ani a cham chin hi han soi chi mangai to lo ni chin a khan a chung thu a khan pumuan tel ron soi fai vek to soi le tur pom lo ka ron vlog thang renga kan record thang renga kha kan ring ma yanga cho hei adum hi moi ka ti khop moya a bel han en hianin arlo tate mo Barack Obama te ron lang tlak mai an mal zero khop mai tu lai hei SUV chuaka chuanin car chuaka chun amoi ka ti pol ber ani apa tat a meli a sek khrim bonga helai bor hi amoi lu tuk mo a ma ta khinal ka til tuk chuan a chung hi toite kan en lok si tho thei te khana ya hei chu automatic ania a chung thu ka ron tilang ka chu manual ania hei amoi khop mai ti chuan electric lama kan pheyanga electric vehicle mo hi kan muang hian Carens Clavis EV ani khala cha kom khop mai electric car po hi amoi khop mai a thiang hlim nula te tlangwal te mo pa te nu ten ani me don a no pang polin me thawang a palam hi a thol khop mai hei electric ti taka ti hianin soibel chia mangai to lo aman thua chuan ei hi aman khan nuai somni nuai somni pathuma tanga nuai somni pasari in car ani a du kha chonin lowa test drive ula a than zia kapu hi a thai ti ven voin cho ngai nom dero an motor thar hi a mu nom tlat khen mấy bot sa có bé hi nei ngei tum don chu tu mang chu dero đủ thằng ngay du than ngai tlat ti khan voila hei Kia motor pani khu honna vlog tur mi lo so wangin kia chung ko chuwa polom thu ka soya ti hian ka han vlog ve thina motor tlang zarna te voine ro chu ka in buat sai ve hei a soi tur te kha keng ve de te wa ma ro chu soi belangai to lo a chiang lu tuk to pu mon te soya khan pu mon te a info bikes info cars in engkim ro choi chiang to a kan chian ka ring ti khani lo bel chiang ve vek don ya kan lo me kan bye bye ang chau